Hazır bir günde çilip ketmesinger buzuk talqılayın menanlardan qayoqqa qarasыңар, shoyoqqa qarasыңар deb. 17 yıl bekar yaşadınızlar mı Jana vagonda? Bu yerda yashaydilar. Hozir bari yoqda olib chiqib ketib, mana ko'chib ketpartamiz. Vagonda estelik kılıp alıvermiyor özünüz. Aylık apar vereyim. Ayında uy var mı? Yo'q, ayın. Eşteme yok da. Rıspay Abdülkadirov көчөсүндөгү чоң мост бар, барыңыздар билесиздер. Анын астында жайгашкан бул вагондо, күркөдө 17 жылдык бир үй бүлөнүн тарыхы жатат десек болот. Анткени бул жерде Эржигитов Акболуш Базаргүл Эржигитова 17 жылдан бери жашап, бир уул бир кызды тарбиялап чоңойтушуп, андан кийин кызынан 2 небереси, кызы 5 адам жалпы ушул жерде кышын жазын жаман вагондун ичинде жашоого аргасыз болгон. Анткени алардын башка бара турган турак жайы, орундугу болбогондуктан көпүрөнүн астында жашап келүүгө мажбур болушкан. Булардын сабыры, топук кылып жашоого, бири-бирине эч мындай налбастан ушул жерде күнү өтүп жатканына шүгүр кылып, акыры үнү Кудайга жетип, Кудай Ош шаарынын мэри Жеңишбек Шерматович себепчи кылып, бүгүн кубанычтуу бир жаңылыктын алдында турат. Бул үй бүлөгө шаар мэри Ош шаарынан бир бөлмөлүү батир алып, көчүрүп барып, ал батирди белекке тапшыруу алдында турат. Биз сиздер менен бул күркөдөн көчүп, жаңы батирге барган үй бүлөнүн жаңы үйүн жана алардын буга чейинки башынан өткүзгөн жашоосу тууралуу ошол жерден көрсөтүп беребиз. Biz Xudo xolasa mana ушул жерде жашайдылар. Hozir bari yoqda olib chiqib ketib, mana ko'chib ketpartamiz. Bu yerda mana hech narsamiz qolmadi. Hozir mashina ko'pligini municipalnikidan mashina kelsa, vagonni jildirib nima joqqa kirgizib olamiz, bo'ldi. Boshqa hech narsa mana pustoy nima qoldi. Ушул жерде yashadik qancha yil, mana 17 yil va 18 yil shuncha bo'ldi. Mana shu yerda yashab, shu yerda kun ko'rdik. Hozir mana meribizga rahmat, uy berib, o'shal uyga ko'chib, bu yer yukni jetkirdik. Daha kichkina yuklar bo'lsa olib ketib, shu yoqda yashaymiz. Урматтуу биздин катталуучулар, биз азыр сиздерге биринчи вагондогу жашоону көргөздүк. Биздин ал жерде жашап жаткан туугандарыбыз мына өзүңүздөр көрүп турган көп кабаттуу үйгө көчүрүлүп келинди. Бул жерде бардык шарттары менен бир бөлмөлүү үйгө көчүрүлүп киргизилди. Бул жакта ойноо аянттары, балдар үчүн дагы каралган. 2 небереси менен ушул жерде эми жакшы күн кечирет. Азыр сиздерге ичине кирип кенен көргөзөбүз. Assalamu alaikum. Qandaysiz hajim? Yaxshimi? Uyquluk bo'lsin. Xudoga rahmat, rahmat. Aytganingizga sizga bo'lsinlar, yo'qlar. To'ylar bo'lsin, yaxshiliklar bo'lsin uydan. Salomatsizlar, qandaysizlar? Salomatsizlar, qandaysizlar? Eje qandaysiz? Yaxshimi? Uyquluk bo'lsin, eje. Ömürlü bolingizda to'ylar bo'lsin, yaxshiliklar bo'lsin shu yerda. Vay azamatlar buniki. So'nim bo'lib turdi, ejega. Mana qulluq bo'lsin uylar. Так, bir komnat ekan. Nazar kuxnyasini ko'raylik-chi. Bu vannasi ekan, ha? Bu kuxnyasi, salomatsizmi? Ha, salomat. Qanday yaxshimi? Salomat. Kuxnyasida so'nma ekan, ha? Ha, qab o'tiringizlar. Kim bor daga? Ha. 17 yil bekar yaşadınızlar mı Jana vagonda? Vagonda bayağı bunları basseynlerde karavulçuluk kılatılarında. Bol turgan vagon bayağı nemelik olgan. Cennet atanmayıktığa. Anan biz karavulçuluk kılıp 3.000-4.000 aylık biletelerdi. Oşu ananan beribey
Айлығы sen Бербей берген. қойған. Жайлатан бар. Там бар. Онан бұл вагонның сапсын неме болып кеткенде. Жаман şu buzu Çizici, koymanı semen verip жүктен başka koydular. ondan işlep mınından desek erten bir sürüm bilen ötüp gitti. 60 minge kötürüp gitti aynadan. Mingesi. Şol berbe koydu. Ana jeytruğun hiç nerse yok. Ondan mesela bir ülkeler var bekenler. Adet menge kılırlar berçen. Olgandı verdi. Babamdan bir pavruşlukta şalaklar sapsın aldı. Bir işine semir teze Vagonda estelik kılıp alıvermiyor özünüz. Aylık apar vereyim. Ayında bir var mı? Yok mu? Yok, ayın. Eştepe yok da. Zaten Andam da atınız kim? Boluş'un Akboluş'ta, Boluş yani. Boluş hava mınday kılağız. O şol vagonumuz estelik bolup kalsın. Men balдар kaytayın. Akkuratna ememinen evakuatör men жүктөп hemen ıskat kaparıp koygular. Kerek bolganda avam beresiңер. 4 миңга сизди мэрияга кызмат кылабыз. Мэрияга кызмат кылабыз. Азыр бизде кесибиңиз эмне өзү? Ben özü kesibim buldozeriz. Как раз бизде мына жаңы бульдозерлар келет. Жаңы бульдозер, жаңы погрузчик, жаңы экскаватор, жаңы техника 120 масловый техника келет. Андан сырткарда 60 техника алганбыз. Общий бардыгы биргип 180 техникабыз бар. Ошонун бирөөнү сизге айтып алабыз. Айлыгыңыз бир 20 бир 30 миңден кем болбойт. Жаздагы как раз бир техникага эме кылып алгыла. Кудай кааласа жардам берем. Аба эже жардам берем. Кудай кааласа бул күндөр өтүп кетет. Бул күндөр өтөт. Кудай кааласа баары жакшы болот. Эч кыжаат болбогула. Урматтуу Болушова, урматтуу Базаргүл же, ушул жаңы үйүңөр кут болсун. Ушул жерден жакшылыктар болсун, тойлор болсун. Неберелериңизди үйлөңүздөр, неберелерди турмушка бериңиздер ушул жерден. Ушул биз мэриянын атынан сиздерге бир бөлмөлүү батирди белек кылып тартуулайбыз сиздерге. Рахмат. Баптыр, Базаргүл же. Ооба, кут болсун үйүңүздөр, жакшылыктар болсун, мен бир бата бериңиз аба. Sözün kısa olsa da Allah Teala'nın жақсылықтары daim sizlerge versin. Hiç kaçan oruğlar şu elдің көйгөйүн чечип, ел менен бирге, ел менен шундай да эң жаман бир неме күнүңөр ушундай болсун. Калган жакшы асы качманын астында ойноп келип каткырып жүрүшүңөр Алла. Амин. Аллаху акбар. Рахмат. Чоң тынч болуңуздар, Ben bir ağamla sürekli çıkıyorum. Estelik en kesli olup, jakşı olup Vagonda ушул жерге карабол болуп келип мосунастыга неме баштаганда келип онда мына дискотека ночной кылып барды. Кийин мына ушу караболчулук кылып ошол жерлерде жатып алда кылып жүрдүкпү. Баганда кышында эң суук, свет өчүп калган күндөр болуп атты, башкалар болуп атты. Эми наракта берак чыдап мына ушу балдарым ушу өзүн башка кылбасын деп ушу караболчулук башка иш жок алгиде болуп калдык ошо алы кыйын неме маалда. Мына чыдап жашап келдик да. Онун арасында мен Россия операцияга 4 айлап 5 айлап иштеп келип жаттым. Башка болуп атты. Бассейндерден караболчулук кылып, ушу 3 бассейнди карап неме кылып аттым үчөөдөн 4 миң 5 миң ушундайдан айлыгым. Азыр эми толкундарып турам, Кудайга шүгүр, өзүм үйүм болгон үчүн. Баганда жүрдүк, 17 жыл жашасак дагы кышында тоңуп балдарымды ороп коем өзүм ишсем дагы төшөккө жылуураак отурсун деп. Жайында ысыкта чыдабай нар жагын тосуп алып ошол жерде турарчы, да муруп кетпесин деп онда отурду боякта. Былтыр эле жылдары давай айдап давай. Азыр бир күндө чыгып кетпесеңер бузуп талкылайбыз мынаңардан каяка барасыңар, шаяка барасыңар деп. Бир өз айтканга ошо 4-5 күн болду. Барып көрүп, шартымды көрдү. Дайыма шүгүр бериз, түшүнгөнүбүзгө, бизге окшогон адамдарга жардам бергениге шүгүр, ден соолукта болсун. Шартым көрүп болду. Siz işiniz karayız, bulut жерден беребиз dedi. Көйнүм эми Кудайга шүгүр мана берди.
Berbe uşa söz meninem kançalık tolkunları ile oturduk daima şükür bizde arzumuzdu nime kılgan adam var eken de süyündüm buna. Daima şükür çeksiz şükür. Meruz düşünüp döken prezidentimizge şükür. Taşıyıp gel şunçalık. Jakşı adamdı bizge jönetip eki jağız var onu tazalap bizge okşan adamlara düşünüp jardan bergenlerге çeksiz ele şükür Allah'a şükür. Oşa Mosul aslında barganda ondan başta bir kelip körgen eken biz jok ekenbiz. Bilbendem taňgamal bolgan eken. Andan keyin bargandan körüp düşüp körüp atay keldi. Kanday nimeňiz? Şerde jaşaýsyz, kança jyl bol jaşagaňyzda Allah kol surady. Şonça jyl jaşsam bir bende onu barıp suraba dele bizde. Berde sizin jana Meruz aytkanda berde bir bomuş jaşaýatdy dep oýlaşdy o. Şonda adam katary köçpey jürüşdi da çyndygyny aytkanda. Meruzga şükür, Dağa şükür. Deýsolukda bolsun. Düşündü de. Satyga jetsin. Rahmat. Şonçalyk jardan berişdi. Hazır çalym ököz, kızım, eki balasy bilen jaşaýyz hazır. Baganda hem kudy şantyp jaşap jirdik. Şu kızım bilen, kızım oğurup, katlara oğurup 1,5 yıl jatdy. Turasyn aýsam, wraçlar bilbeýiz jakşı boluşyna. Başaqa taýar turuň dedi. Onda jindi bolup galaýyn dedim. Onda köçede kalıp ketdim. O jaşaýan üýeme de oýma kebedi. Şu kızım da öyle kalıp kaldım ben. Allah'a şükür daha kaytıp berdi kızım da. Ballarga özüge ege bolsun baldarım dedim. Baş bol öyle jürebersin. Şoğa şükür hazır. Dişini alıp geldi Dağa şükür dağa.